ima mrzla. Ne. Fant, ja vam nekaj povem. No, daj. En bicikl je spodaj. Nekaj pa ven dub. Pa dva raka sta kle. A sta? Sam da sta. Nekaj modrika tam na notri. A je dober? In kakšni so občutki? Pa, glava me boli, pa ušesa. A res? Ja. Kaj pa kolo? A je dober? Kolo pa je dober. Sam bremze mu ne delajo, pa pedala mu ne delajo. To je pa vse. Imaš še kaj zapovedati? Vidva, legenda ste. Veva.